Sanibonani guys, igama nginqobile ngiphathela amanqambi kuzokwenzeka kwi-Inimba kule nyanga ka-Agasti. Kuveziwe ukuthi hhayi kuzobe kumabheketwane kumshado-ke kaZoleka noLazarus kuzoqala kubonakala ama-cracks guys. Siyakhumbula-ke ukuthi kuleli viki nje siphuma kulona, ayi uLazarus bekade indoda eshintshile, indoda enonya, indoda engamcabangeli omunye umuntu nokuthi uzizwa kanjani omunye umuntu. Kanti-ke uZoleka ubelokhu emncoma esho ukuthi he loves his dangerous side. And bengiyisola le nto ukuthi-ke uLazarus izohamba hamba iphume esandleni agcine-ke siba nonya ngisho nasemshadweni wakhe, hhayi ebhizinisini kuphela. UZoleka-ke uzobe esebona isayidi lingelihle likaLazarus azayibuza ukuthi hayibo, ngampela iyona ndoda engayishada yini le. Kuzoba khona-ke amazwi-ke ashintshisanayo like angemnandi. UZoleka asho izinto ezibuhlungu, Lazarus naye asho izinto ezibuhlungu, hhayi kugcina impela kuxatshwana kuxabana ububende guys, kungabi mnandi emshadweni. Yiloyo aphuma abhekele nalo munye aphuma abhekele. Guys, kuphinde kwaveza-ke ukuthi kuzoliwa kuze-ke ku-involve ngisho nomfundiso-ke okuwuyena phela u-anti ka-Lazarus ezame phela ukuthi angenelele ukulungisa umshado wabo, kodwa still guys impela kuzobe sekulate ukuthi kungalungisa izinto. Ingxabano yabo-ke izobe siputshukela ngisho nasemalungeni omndeni. Uqhawekazi-ke beno-Azande labo bazogcina sebeyithenga iphathi yokuthi-ke umndeni uyaxabana. Impela kugcina sekuba nje ney'nkinga ey'ningi emndenini-ke walaphaya kaNgcukana. Kuphinde kwaveza ukuthi uLazarus uzozama ukuxolisa, kodwa-ke singathi ukuxolisa would not be enough for uZoleka, ngoba-ke uzobe sewabambile amagqubu ukuthi uLazarus wenzeni, uLazarus utheni, yabo. Ebese-ke ekugcineni begcine beyakhumbuzana ukuthi vele bashadelani in the first place, bese beyazama ukulungisa la ekumoshakale khona, but ukuthi kuzolunga yini asazi guys. Kuphinde kwaveza ukuthi uSydney uzobe engakakholwa namanje ukuthi indodana yakhe imbithriye ngale ndlela. Kanti-ke indodana yakhe-ke uLwandle nayo izozama ukuthi iguqe phansi ngamadolo phela ixolise kuyise, izame ukulungisa izinto, kodwa-ke ngathi kuzobe seku-late for that. Ngapha-ke uPortia naye uzobe esezama bandla ukubucuza amagabade kwindoda yakhe phela umawethu, njengoba nje kwagcina kuxatshenwe ecasukile umawethu ukuthi uPortia akamtshelanga on time ukuthi bazi ukuthi who was the mole laphaya. Ezondo technologies waze watshelwa i-ex yakhe uQhawe instead. So manje-ke uzobe ezama ugirl ukuthi phela ayipholise inhliziyo kamawethu ukuze bebuyelane futhi, ngoba umawethu manje wathi akaphume endlini. And then manje-ke uPortia ufuna ukubuyela back, athole ama-love bags, and umawethu-ke does not trust her anymore. So kumele asebenze kanzima-ke uPortia ukuthi awine phela i-trust-ke kamawethu once again. Kuphinde kwaveza ukuthi kuzoba ne-baby shower kaZethu, kanti-ke kuzokwenzeka inkinga ngosuku le-baby shower. Ingane-ke igcine-ke ifuna ukuphuma isikhathi singakafiki, bazomphuthumisa-ke uZethu esibhedlela impela kuthandazwe impela ukuthi ingane ibe safe. Kodwa-ke izothi isizaliwe-ke ingane, even though izobe izalwe prematurely, hhayi kodwa kubongwe ukuthi hhayi cha, at least iyaphila. Kutholakale nokuthi-ke ingane izohamba-ke iyobuyela laphaya emzini wakaMabandla iyokhuliswa khona, kanti uZethu-ke uzobe estruggle-isha ukuba umzali. Ngapha nangoThumeka naye uzenza umamkhulu omkhulu phela-ke wengane-ke ufuna ukwenza sure ukuthi ingane-ke i-right, kanti uZethu naye uyacasuka ukuthi singathi hhayi uThumeka ufuna ukuba nendima enkulu ayidlalayo empilweni yengane okudlula ngisho uma wayo-ke uZethu. Kuphinde kwaveza-ke ukuthi-ke uZethu mase sephathwe i-stress nje sokuthi umama, ngapha futhi noThumeka umphefumulo emqaleni uzobe-ke seyayilahla ingane. Ingane ibhekwe ingatholakali, ebese uThumeka ayamphoxa-ke uZethu asho ukuthi akayena umama o-right for umntwana, uyahluleka ukugada umntwana, nakhu ingane isiyalahleka kodwa ethi yena uyigadile. Kanti-ke kuzothi esitholakele umntana, hhayi kube ngathi uZethu uya-adjust-a-ke manje kube umama, but still kubonakala ukuthi ugeli uyahluleka, ingane igcine isigulela ukufa-ke manje. Okuzogcina-ke sekwenza ukuthi uThumeka amyise e-court uZethu asho ukuthi uyisihluleki sikamama, ngcono-ke aphuce amalungelo okukhulisa umntwana anikezwe yena uThumeka. Kuzoba nempi-ke guys, inkulu impela-ke.
ezogcina isiyenza ukuthi uzethu benokuthumeka bangabe besaziwana nhlobo, kubangwa nje ngokuthi uzethu uyahluleka ukukhulisa umntwana. Kuze-ke kufike umuntu thizeni-ke ozobe esethatha uhlangothi lakhe-ke uzethu, athi-ke ithemba likhona lokuthi ingane ayiwine back empilweni yakhe-ke uzethu uthumeka agcine esehluleka kanjalo ukuthi abe umama-ke ohamba phambili empilweni-ke yengane-ke yakhe uzethu. Ngiyasola ukuthi kuzobe kuwumakazi ethu loyo ngoba uke wanyamalala bo, ugele wathi uthola umsebenzi le ekudeni. Hlampe uzobuya-ke ebuye ingane isizaliwe-ke bese yasho ukuthi okay, uzethu usamncane, uzethu akakwazi ukukhulisa ingane but ngikhona-ke mina njengokhulu wayo ngizoyikhulisa ingane. Ebese-ke uthumeka limphunyuka kanjalo-ke iqatha lokuba-ke ugogo-ke uhamba phambili-ke empilweni yengane kalikamva. Guys, aphela lapho-ke amanqambonqambo, ningakukhohlwa nokulandela amazwibela azokuqala kuleli viki siyakulona ngoMsombuluko kuze kube uLwesihlanu. Ningakhohlwa nokusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama nginqobile ngiphathela amanqambonqambo kuzokwenzeka kwi-Inimba kule nyanga ka-Agasti.